Turabahaye ikaze inshuti bagenzi mukurikirane ibiganiro vya BTV Burundi aho muherereye mwebwe mwese tunabashimira ukuntu mugenda mwitanga mukatwandikira abashaka ibiganiro ndetse abashaka ko tubashikira mu byo bakora n'ibindi. Ni muri cya kiganiro canyu iki nico gihe aho duhamagara abaririmbyi ndetse n'abakozi b'Imana bafise ibyo baba bariko barakora. Hagati yaho ikiganiro sindagikora jenyene, tugikorana na mugenzi wanje Soso cyangwa Solange bivana n'ukuntu ushobora kuvyita. Reka ndaguha ikaze muri kino kiganiro. Ego reka urakoze. Karibu nawe mu kiganiro iki nico gihe. Ego cyane. Ego nkuko byamare muri kino kiganiro ntitwama twisangiza inturire cyangwa ntitwama tuvuga twebwe twenyene, ariko turaha umwanya baririmbyi kuvyo baba bashaka gushikiriza, na cyane cyane message iba iri ku mutima wabo ndetse na message baba bafise mu ndirimbo kanaka baba basohoye tukanaba biyashikiriza muri kino kiganiro. Rero nkuko mwamaze kubibona turafise umutumire wacu mukuru no munsi, reka tumuhe akajya kugira ngo yidondora abariko baradukurikira. Mukoze cyane. So nitwa Eli. Cyane Eli Winner. Yeah. Uvuze Eli Winner ni nk'abatakuzi. Eli Winner ninde? Eli Winner no wafete no muririmbyi. Mwandi mu director kandi. Yeah. Twumvise ngo muririmbyi no mu director ibyo mengana ibintu bibiri bidasa. Bibiri bidasa. Bidasa mva. Muririmbyi umva naririmba. Me director umva biratandukanye ko director afite ngo ibintu by'ama producteur mu bijya video cyangwa foto cyangwa design. Wow. None guys iryo zina Winner naryo ni Kirundi ni Kiswahili mvuga ni Cyongereza ni umutsinzi twumvise Winner Eli Winner n'umuririmbyi mugabo menshi urashobora kuvuga ati je banze kuri no ndirimbo yasohotse kanaka cyangwa kugikorwa kanaka nakoze ya. So maze gukora indirimbo nyinshi kuko icyambere muragwidi cyane mwasura mwakora mu mugo ya gusa indirimbo ya mbere batangiye kumenyera ko yitwa warakoze indirimbo ya mbere natangiye gusohora kandi umengana uru n'umurape. Ya ndakora zose niye gusa si cyane sinijya muri rap cyane R&B nijyamo cyane. Nk'abantu rero bakunzi bawe bamaze kukubona urashaka kubaramutsa mu rurimi bumva na cyane cyane mu rurimi rw'ikiririmbyi. Ya. Muzani inkuru nziza wewe ukiri mu mwiza. Ya. Ya. Muzanye inkuru nziza wewe ukiri mu mwiza. Birashoboka so ko umuntu abareka aradukurikirana avuga ati jewe nsa n'uri mu mwiza, nsa n'ufise ibibazo kanaka, ariko urumva Eli wewe message azanye inkuru nziza. Umuntu akiri mu mwiza ko aje kumushira mu cyo rero dushira mu cyo yo gushira mu cyo CJ afite n'Imana. Okay. Urumva tuve mu mwiza tuje mu muco. Yego cyane nkuko rero bakuzi nk'ukuru umuririmbyi Eli Winner indirimbo yiwe ya mbere yari yitwa ngo iki? Niyo nyine avuze ati yitwa warakoze. Iyo naririmbanye afite kwitisha si mu mugwi oya kwitisha muso tarimbanye n'undi mukobwa. Yego warakoze ifise amasanamu. Yego amasanamu. Iyi ndirimbo igira kabiri. Ya kabiri yitwa kure mu Rwanda. Kubera iki mu Rwanda? Ico gihe twebwe afite n'umuntu twashaka kurimbana bitegeze ko tugenda mu Rwanda isako tuvoyaje mu Rwanda. Mwagiye muri groupe cyangwa wagiye ku giti cyawe? Okay. Wow. Ego cyane nkuko wari uhejeje kubivuga mugabo uyu munsi washitse hano muri studio zacu uravuga ati jewe sinova ngana novuga ngo ndabitwe kugira ngo nzanye igikorwa kanaka. Niki gikorwa tuzaniye muri kino kiganiro iki nico gihe? Usora indirimbo nshasha duruka gusora ndibaza ko itarama mu kwezi maze nka 2 semaines ya yatangiye gusoka audio ne ubu yasosa na video. Okay. Wow. It's too late. Turumva ko ari Cyongereza. Kuba tumva barurimi rw'icyongereza baso ivuga ati mu Kirundi ati hararengeranye. Okay. Hararengeranye muki? Se amajambo ari mu ndirimbo. Twashaka kugira ati satani ko umva ivyo byose yokora ibi byose yokora yaramaze guceza umva zaraheze
umva nawe ubasha gifise kuri twe umva hararengeranye yeah yes nivyo satani nibaza ko ibikorwa byiwe mika harengeranye kuko igihe Yesu azutse yavuze ngo byo apfa kwanza yaravuze ngo byose birarangiye no kuvuga ngo ibyo yaduteza byose byari birangiye kugira ngo rero ni too late nkuko yabivuze byararangiye urumva ngo nta ubasha gifise ariko kanaka ariho igituma wowe waranditse ino ndirimbo byari bivuye kuki habaye mu buzima bwawe cyangwa mu buzima bwa Rukirisu kabida indirimbo nyine nayanditse sije nayanditse teme kwa dukora turi babiri muri ko teme wayizanye n'umuntu dukorana umva yazanye teme umva gusa iyo teme yayizanye cyanda meditamwo ikintu ati hararengerana umva hari umuntu ushaka kuba mu buzima ugasanga ubaye mu buzima bw'ubwoba umva aguma wikeka ati satani yankoze iki satani iki kandi satani nangomeza afise nambaraga afise aho imbaraga nitwe tuzimuha so iyo utangiye kumubwira ati satani ngo arakomeye biki hajya uramushigikira kuko satani amfite mu buryo bwiwe nambaraga afise nico gituma amarashe twashaka kubwira n'abantu ati ko umva ikintu cyose bamwe nutinye nugira ubwoba ati byose hararenga satani n'abasabifise umva byiwe byose hararengeranye kwa yes ngo byararengeranye cyangwa hararengeranye yego cyane tunyarukije kuko turabona ko umutumire wacu agira shike ku murongo neza na neza nkuko twabibasezeraniye turabona ko ari karagerageza kudodora mugabo Eli hari akajambo bwira abakunzi bawe ndetse n'abari ko baradukurikirana nihe message ufise kuno munsi uri bari ko baradukurikirana wo babwiye so message no vuga kuri uyu munsi cyambere ndashimiye kwanza mwe mwamaye umwanya ngaha so message no sikira ku bantu baturaba afite mu buzima nubwira kwanza icyambere nubwira kwanza umuntu atarakira Kristo atarakira Kristo kuko niyo afite niyo mwanya kuko ari abantu babaho mu buzima basanga ubuzima baruhisha sasa uri muri Kristo kuko ubuzima bwose vraiment buroroshe ico gihe cyo kwakira Kristo nkuko kiganiro cyacu kivuga bari cyo gihe numva nawe aravuze ati muri iki gihe nico gihe cyo abantu cyo kubabwira Kristo ushaka umunezero ushaka amahoro muri Kristo byose cyo gihe cyo kuyakira muri Kristo yego cyane sinzi Eli arashobora kuvuga ati abashobora kunkurikirana ku mbuga zanje bashobora kunkurikirana kuri ntuzeya kuri no compte cyangwa kuri no page sinzi kuri YouTube ni winner boy kuri Fidi Eli winner cyangwa winner boy yego cyane urumva ko uravyeho indirimbo zawe bazibona okay yego cyane reka dushimire umutumire wacu kubona yatwitabye mu kumbutumire twamuhaye ariko dushimire namwe mwese muri ko muradukurikirana na cyane muri kino kiganiro iki nico gihe reka ndagushimire cyane urakoze namwe urakoze cyane reka tubasendeze nino ndirimbo yiwe nshasha too late hamba twongera tugaruke n'umutumire wacu ino musini surprise za gukorera abakunzi bacu azuza kuyaga n'umutumire wacu ari mu gihugu cy'u Rwanda live yego live mbego nawe ni ninde mukanye sase twongera tugaruke no mutumire ya